Biraz edadansını var mı? Zayıf mı? Ne var? Ne var? Zayıf mı? Hastalığı zardım. Ana bunun gece var mı? Ben de ha. Hadi. Hani o hafta nasıl yapalım? Sadece yetin rastgele ne mucize ne kostu ne ko devlet fasad devlet yani ne madem ki ne dayak dani ki ne mazlum ha devlet de kostu yok değil Xudo ama ya Allah bilen bir doğru Mümkün hatta da ki zaten rastgele yaratıyor nasıl da mesbuk subhanallah kalıyor Amran, hala burada kaya hakim Muhammed Narhan, Rahmin hakim Hüsnü, ne da var? Mazlum yarım şahit, ne da? Malum ki hatta, bu Rahman ki mazlum yok. Şu bal garda yok ha. Yol ayıcıda, yüzün zararda. Ne olur mu yani ben İslam'ım? Beni bin sene bırakın. Şimdi vakti şiirleri hatta da Türkiye'de böyle gözüküyor ki her an ortaya çıkıyor. Tabii ki. Nam şiirleri. Ne kadar bir şey var şimdi. Evet tabii ki Türkiye'de. Vahdi ki var yani kara para ve zadra inanı. Yani bu vahdi dalvat Muhammed Narhan, diyekten Muhammed Narhan diyor ki ya zaten. Nereye gelirler? Evet dergide aynı işte tabi de. Tabir mi yok? Bakın kuşan ki badına koşun tabi de. Ne? Hadi tabi de. Şimdi de. Şimdi zahadana. Yunus Marrati. Beşin böyle manu molla Muhammadu molla Mustafa. Beşin böyle şivaya zahadan gel. Bedak mol bana bir zaman daha. Ne rahmet لكن مو قضاء ما هو ما هذا الصار يصير ما كل يصير ما صار يصير لا في الظهر في وين الدرجة واريكم هم يصيروا يصير يحكي ده غير راح الوايد ما يكفي كده يدا और हर के स्वाद के खुशी हो हर के स्वाद के खुशी हो ओ हमें ना ये हाँ ये छोटी हर बात स्वाद दादार फारसी रंजों को ये दामों ज़्यादा नहीं मेरी किताबें जहाँ से था ये दामों से स्वाद नहीं बच्चे को बड़ा बेज़ान में क्या कोई नहीं लगा Vay Kur'an, vay Kur'an, vay mahkum bu Kur'an. Kaçak bu. Eşya yok. Eğer yaşa, tamam bırak. Ne madem şirko ve şirk mahkum. Eğer yaşa parmağını düzgün yapacak. Maşa. Kaçak ki kadar sorun nasıl? Ne sahabane bu muhtemelen ilan şarkı. Nasıl oluyor? Sahabane Bonki कैसा कष्ट सांगले सांगले bonki कैसा कष्ट सांगले सांगले Jamiran हमारा नहीं हाँ ये बोंड को इंदार हमारा नहीं जमीरान हमें दाद लो सांगले तरह मन इंदार में आप बना दे बहुत हमारा निमन किया हम समझे लेकिन मैं कोई मोहरे हम नहीं बच्चा मत के हम सारा को हम सारा सुन आप लोग सामने घर में तो जी बोला मौज होगी आई भोज get God needs to do that really that और ये सांस लेंगे मगर कौन सी है और ये ऐसी जो महकूम मतलब हमारा है मतलब महकूम मागरा ना चाहिए मौज काम करते मानो فقط می‌بینید که ما ذاته که یرانسال شما آجی کسی نما فقط شما بشو فرجام داده بشه فرجام بده شما یه دابانه می‌بینید شما رو داد شکار کن شما توضیح بکن شما فرجام بده یه داب اما می‌بینید یه داب هنچه که
دادی دیگه داد کجا مشهد مشهد معصومه قهرون به خدا اینو بلد چهار چیز ندیدم یه وقتی تهران داری آشیه وی انگل ایران شهره ها بگیرم ازدادا منیه چی باریه بله ما یا برید بزارم تو دوار کمک کنیم اینجوری یه تحت یه پرسونه میشید ادامه دی مغلق را کنم تا برای خونه اینا برای محال آشنا یه روز دادگاه آقای باره این من شیشیا ایز رو معرفی نکن چه کار نکن و هموانی من کنم بله آقا معلوم پایش ایز رو ما را نه باعثی کاشی زیریشی نجیری سکاشی را پستان نسیتان رو مرام جیل ما یا حتی دل من مستکیر من کارم من اگر رفت کنار اگر نه اگر ندارم ماشین سیستم بس لعب رویا میرم ماشین بود اسمای نیارم هذه من بقول لا تفهم مصادر واجد من هذه ثم واحد ولا مستشاري يمكن ولا مستشاري فدور دي إدارة الحزب الوطني المعتدل فهذه هو محسوب وشام برضو تربان وشان هم واجهون داتا غير وهي اسموني كيف أيهم نكا مولا مكاد ما خمرش يرقو بيزان داستا تبسوه شال هم داستا ماشين حركت كنية باندا ماشين داش وشان نكون شخاشي مرا دیگه ترامانی هم زیرکان ترامات مهندسی نمی‌کنه. زیرکات ما مردم دانم نه کسی دانم که بحری من فاجعه شواس من فاجعه من شواسان دیگه بابا. اصلا زندگی آیا گو زیر معتاد دیگه زندگی نبی نام بخانه. من رو هنوزا دیگر مقام مالیات که بعد کی راست مالیات اون نشتی اون باعثی از شوکی اقداری ها یه چیزی ماتا بچایی نه یا نکنی جاب بگیری او کاندو چاق گیری وقتی جایی کسی وری گاندی آنچه سجتی آبیت کاند چاق کسی پور واحد من الجاهل هذا الجيل فوق فهد حاجة وهذا الشيء توازن هذا المانغو معه في هذا عبد الرحمن هم بعد زميله وصوارته يا بزانا عبد الرحمن في جيبه وشين زانا من بسره بعد بسنا مثل مدان بوسن يا تانسي مونته امر خدا سر عبد الرحمن جل روزو کجا میشه بگیری؟ مرده بهار خوشته ما هم مرده گوش میرم لگا مهاری زیاده منی گرم دار شاید نگنی بساتی میدار نه شاید که جل هستم میشه جل من هواجه مریض بزن یا از من موی میامون نهی هفتک افریقا آب ماشین از پشت رفت ماشین کم و هفتک یکی هفتشه ماشین هفت شاید یایده من
ما رفتیم نباشتی چیه این سالی؟ یه ماشین همیده یه مدینه که مصدق تاکیم تگه تو شاهن یا دستی ایشون معمول دارمابان دارمابان انشاءالله دستی نه آبان پاکستان دا رفتیم مثالی تماشا میشه خدایاتی و چار روز من رفت کنه ما یه بابا محمد مرحوم رو رایت رفتیم برای رای یه روش بابا که مجبورش ها شد آردیم بشیم اینجا آردیم بشیم میلحظی خبر گفت میشه پوری برد این دوستان باشید؟ ها این میشه برا پوری همین معلوم من با روان کاری من نیستن اینا که بدون کاری بوده نمی خبری نواشه میشه شفا برا هوا رئیس دادگاه درگاه می خبران می بگوید می نامی بگوید خبر گفته نبود؟ خبر گفته نبود؟ من هر مثل ماشین نرفته ماشین فرستن هر جمعه دیگه دانگاه مثل تصویری همه من وجد ماشینیه من نرفتم مثل ماشینات من مراتون لقای قابلون با هذا الخاص مباشر بس مش برا موت مريض اگر من موت لا كنت جبوت في زمان انا كنا ما راح يمشي نبقى جنسي أفهم مسجد أنا كانت ظهرا دیوان عالی کشور داري ديوان الكشف أنا جه دفنا خراب يا عمي حكمياك أما كنت حاكم فتوانه ده حسارات هم بکنه ها ما يتم داداش لذاته يعني تيكو برشت لا ما يعني لشيء ما كنت أتا ما كنت محاكم شنو حسارة كتنا ما هجمرة شما شفاعت كنه حسارة ثاني ما قرأت اشتغل ما بقلنا بس يا حسارة ثاني ما بقلت ما قلنا هو دي كماني يا يا شعبي الأطفال بس لا المرقى لا شنو هشتاد نفر بلاغت میشه نام المرقى رو ما ناراحت کردیم یکی میرد یکیش دادار مجبورش ها شما دیگه میلحظی خبر داد میشه پوری برد این دوستان باشید؟ ها این میشه برا پوری همین معلومه من با روان کاری من نیستن اینا که بدون کاری بوده نمی خبری نواشه میشه شفا برا هوا رئیس دادگاه درگاه می خبران می بگوید می نامی بگوید خبر گفته نبود؟ خبر گفته نبود؟ من هر مثل ماشین نرفته ماشین فرستن هر جمعه دیگه دانگاه مثل تصویری همه من وجد ماشینیه من نرفتم مثل ماشینات من مراتون لقای قابلون با هذا الخاص مباشر بس